Mana ko'ktemga batır. İnşallah bütün diyxanlar özünün bar tapqan jerge berip atır. Payda körетін de körmey, hiç kim bilmeydi. Hiç kim bilmeydi, dұрыс па? Yani misal қазір namaz okumayсың ба десең, неге дейді? Cennet var, tozaq varsın, ne barıp görüp geldin mi dedi. Şimdi kapısına yıkıp atsın mı? Ne sağın biri haber verdi mi, kapısında 1000 tenge болады деп. Öyle bir yıkıp atsın mı, traktörün arkasından жүрген, sudun arkasından жүрген, bilip atsan, yeksen korkmamaysın, yeksen alatanыңды bilip atsan, bilip koyup namaz okuyan adam hiç yaşan korkmamaydı. Oruç tutan adam hiç yaşan korkmamaydı. Kur'an okuyan adam hiç yaşan korkmamaydı. Buna kapısına yıkıp alalmay kalığı mümkün. Misal biz sonda boğamız, bayağıda biz diyxançılıkla şuguldanamız. Kapısına yıkıp, kapısına endi sonda zor bolup turgan vaqtda onun bir tiyinlik kunu bolmadı. Bärini aparıp kelesке tükkömüz aparıp. Çağlar boğan. Yekken yeginden hiç narsa alalmay kalığı da mümkün. Bırak okugan namazdan hiç kim jutulmaydı. Okugan Kur'an'dan hiç kim jutulmaydı. Bergen sadakadan hiç kim jutulmaydı. Bu Allah subhanahu wa ta'ala vədege qayşı kelmeydi. Vədesinde turadı Allah subhanahu wa ta'ala. Sonuçta buna diyxançılıklarımızda Bismillah de begeyik. Allah subhanahu wa ta'ala yegenlerimizge bereket versin. Halkın жағдайы жақсарсын. Халық тоқ болады болса, ибадаты жақсы болады. Халық тоқ болса, үшір береді. Халық бай болса, зекет береді. Бұл Аллах субханала тағаланың адамзатқа беріп қойған үлкен бір нығметі. Жалғыз ерінбеу керек, жалғаулық қылмау керек, Аллахтан сұрау керек. Сағат түнгі 2-3-ге шейін итке ұқсап, қаңғып, саңғып, азанда сағат 12-ге шейін ұйықтап, аузының көбігінің бәрі сасып, onda hiç böyle olmaydı. Onda hiç böyle olmaydı. Es-Sübhatu tamna rizqa degan. Tangı uyku berekeni qilib qo'yadi. Tangı uyku berekeni qilib qo'yadi ag'ayinlar. Tangı uyquga o'ta qattiq man beruvingiz kerak. Tangı uyku bunda bomdatda. Misal hozir o'rtaliq meshitga bomdatda necha odam kelib o'qiydi bu yerda? Necha sap bo'ladi? Mesela incigi cüssap olmayımız. Kim Allah'tan bereke sorağısı geledimse tan namazında öte kattı men beri göre. Allah subhanahu wa ta'ala es-sübhatu bul subuh. Kanın Peygamber aleyhisselam es-sübhatu tamna rizqa dep koydu. Tangı berekeni qilib koyadi dedi. Tangı öte kattı men beri. Ben her daim aytamın bizning avda tajik avdı. Sol tajik ağayınlar uxlamaydı. Onlar namaz okumaydı bırak. Köpçülüğü namaz okumaydı onlar. Bırak uxlamaydı. Azında qarasan üyünün adını bəni su sepken, sıfırgan, tazalagan. Qarаңda sebep onların ata babası osunu singdirip ol oslar ustap kaldı. Bizden avudun bir kızı özümüzün qarında sendi. Qo'shatog'ay degan yerga borib turgan. Kelin bulup düşken azanda atası yuxlavasa bir neçe şılıp deb atırdı. Жаңбыр бүйтіп жаумайтын еді. Жаңбыр жерде басқаша жауатын еді. Деп сыртқа шығып қараса, жаңағы келін балақты түрген дейді. Жеңді түрген дейді. Су сеуіп атыр дейді. Сөйтсе олар ақшаға бөшкеге суап қояр екен де ол. Жаңағы келін, енді Қожатоғайда білесіздер ғой, енді жер өте үлкен болады. Үлкен жаңағы жарым гектар жердің бәріне жаңағы үлкен сестанда судың бәрін шашып тастайды. Сізде жаңағы шал айқайлап боқтап жүрді, әкем өрен қаяқтан қандай жындыны көргесін жерге су сепкен деп айтады дейді. Сол үшін бұл тазалық, назафаты шатрыл иман дейді, тазалық иман жарты. Міне қазір жан-жақта адамдар арық кәулеп атыр, ағаш әктеп атыр, үйінің жан-жағын бәрін тазалап атыр. Бұның бәрі исламнан ағайындар. Осының бәрі исламнан.